ایمان کردن استانبولی لگل سازی و دزگین سیویل و جواکی علاقه که باش نشانی در سبجارته کردی دادن و هم پارتیین سیاسی سازیین سیویل و جواکی تاق به تاق لهن نافچین کو زیادتر کرد لدیجین دگرن و مالباتین کرد کو هایوان جدرس بجارته کردی لدبستان انتن آگادار دکن و ای سال بانگک زیده خباتک زیده تکرم بو درس بجارته کردی لگوری سالم بری او خبات و کدا زیده ای سال لسر داخزا سر درس بجارته کردی جی ده تسیر که باش لسر زاروکین کرد و سر زمان کردی بکه وی آوایی دیتن و لستانبول و گلک متروپولین دنین ترکیه لباجارین روجاوی ترکیه ایمان گلک زاروک هنه کو ین زاروکین کردان یان کردی نزان یانجی کردی گلکی کم داخبن لوماجی اف پنگاوا در سبجارته کردی جبو وان زاروکان گلکی گرینگ و کریتیک ته دیتن بو پیشروجا وان درباره و مجارده امی برپرسه گشتیه و شانخانه نوبهار سلیمان چویک باخبن برس چویک درس بجارته کردی سر لیدانا و سیاسیه و مهی دست بکر حتی 21 و مهیجی ده بردوام که هم به چه آوای نزدیک و پروسه دبن و او تاثیر که چه ولی سر زاروکین کرد کو گلک ام دبینن کو کردی نزانن یعنی کم داخلن تاثیر که چه ولی سر وام که ben gerek spas dikim ji bo hatina weke ku pêşî ez viya bibêjim ev tiştekî mafekî insaniye mafekî rewaya yanî li gor qanûna Tirkiye ev maf 10 sal heye bi rastî xwezî mesela 10 sal berî va tiştê wa xebatî wisa bahatana kirin îsal wek wê ji go gelek hewldanên baş hene û her derdorê em bêjin waqfin weşanxanenin şexsiyetin platformun ew insanana tev daxwaza wan ew ku zarokê Kurdan çi zazakî çi kurmancî zimanê Kurdî tercih bikin veke zimanê hilbijartî di perwerdeyê de heftê dicara bibînin ev tiştekî gelek baş e ev mav wek min got ev tiştekî qanûnî ye tiştekî em bibêjin sibê gelek insan ditirsin dibêjin gelo tiştekî wisa meriv sibê pêşerojî de tiştek bê pêşiya me ne tiştek wisa tune ye ev di qanûna Tirkiye de 10 sal berê hatiye dayîn yani 2012 da وکه ام بیژن کتیه مفردات پرورده وزارت پرورده 2013 نورده جی هيا حتى وی سالی الجور كقيد وزارة پرورده بیجه 18000 كسر انساني او ترجیح کرده zaten هرچقاس وزارت پرورده واتشتانا پارونه که جی سال کی تخمینا بیجم باور که 2016 هفته 7000 انسانی ترجیح کریه دبی وانا دا 6000 كسر زازاکیه هفته 1000 جی کرمانجی انسان ترجیح کریه مقابل افروش افتشتيكو هي حتى انا كرداش استفاده نكر ايلو ايصال ام دبينن كو لسان هنك بلاتفورمان هن بغيرت وهلوستا هنك انساني ام بيجن كساتين كو دوی وارده دخابتن لسر زمان و اوانا تشتكي دادس بيكرن دروشا ايلو دا ام دبينن جهر دردوري قالك انساني جيهي وقفن وشانخانن کووارن پلاتفورمن ام بيجن دردورين سياسي هنا ومديا كردي بتايبتي جي مديا كردي ويد دما داوينده هلوسته gelek başta medya kurdî eger vê xwedîtiya wê li nekira ew qafat tişta belanet bû tabî em spasiyê xwejwan ra jî dikin tabî divê nuqteyê de gelek helwestek baş nîşandan halê hazir îro em dibînin ku ev tişt nav gelek derdorê Kurda belawî ji vê derewçê divê merî îstîfade bike divê meriv zarokê xwe divê mijarê da teşwîq bike dê û bav herin dersa Kurdî hilbijêrin mamosteyên mekteban eger berwan astenka derxin jî dikarin heqê xwe biparêzin bibêjin ki vaya tiştekî qanûnî ye dewletê ve heqa daye me em vî heqî dixwazin îjar ev tiştan li ser zarokê Kurda bivê nevê ew ê tesîrekî gelek baş bike çünkü Kurd gelek derdorê me hene gelek insanê me ku îro niha di piyaseyê de hene nizanin ki bi Kurdî nivîsandin xwendin heye tune ye yani ew ê baweriya wan bû wan were ew ê bêjin ki va zimanê me jî gramera wê heye nivîsandina wê heye wî zimanê çîrok tên nivîsandin roman tên nivîsandin zarok ew bixwe bawer bibin weta bixwe bawer bibin ew zimanê xwe hîn bibin û bivê nevê dema ku ji bo ku not standinê be jî hinek insan hene ku çünkü mektebê da dersê bibînin xwe mecbûr bibînin bivê nevê li ser wî zimanê dixebitin wexta berê
پرسک من دمامه جکورت پرسک من داویجه گلک هم دبینین سازین پلاتفورمین جدا ببوره جبو تشویق کرنا زمان کردی بو درس بجارتی کردی گلک خبات دکن و هنکی آلیکاریا کتاب و ماتریالان فلان جی دکن درباره ویده وک وشانخانه که کردی چه پلان و خباتک و هیا يعني همو دردور طبيعي خاصن تشتاب كن جي كلك باش تكن امجي مجي بيارك امجو امجي تشاوب كن امجي بيواجويا او كذا دبي درس على بجاتي ده ام تشكارن جبو خندواني زماني كردي بكن امجي حفظ حب كتابي بي درباري زارو كان درباري ادبيات زارو كان هنا ازار كتابي زارو كاج هنا ادبيات زارو كاج هنا حفظ حب برتوكي خو امي تمامي جوانا بيج هزاري امي بلاغ بكن بخش بكن بيبلا بلاغ بكن دما ماموستين كردي زماني كردي سريد ما بدن جماعة داخوازة تشتكي وسابقن امي جبولين كردي را 5000 كتابي بلاغ بكن گلک سپاس جبو بیشتر بنا جبو سرچاویم سال که ایمان ایدی جبو درس سرلیدانا درس بجارته یا کردی تنی 4 روز ما دناوی 4 روزین داوی ده مالبات این کرد کو هایوان ج و درس بجارته کردی نینه ام جور جبینیم بیراوان جاره کدن د زارو که ما کو د پولا 5 6 7 8 دا دوخینن د کارن سری ل دبستانم بدن دا کو درس کردی هل بجیرن بگومان او زده داخاز بکرن به تاثیر که لسر تعیین کردن ماموستین کردی جو کو سال بولی تنی سه ماموستین کردی هاتن تعیین کردن اگر کو داخاز بو درس بجارته کردی زده به تعیین کردن ماموستین کردی جده زده تر به ایمان دستخوش افکار من ارجان داغ جه استانبول لسر پروسه هل بجارتنا وانه بجارده زمان کردی کو تنی 4 روشمانه لپیشیا مالباتان کو زاروکین خوهان بدن بچن زمان کردی هل بجرنو و فرصتا دیروکی جدس ندن